the ANC has been shown that they can't fight the MK. We are unstoppable. Zuma has been playing these tactics because he wants to say he was expelled, when he has expelled himself from the party. MK isamukele isahlulelo sekhotho ecaleni lethwayo lomkhonto wesizwe elibanga ne-ANC ekhotho kanti i-ANC yona ithi iyozibilayeza. The person who shot Senzo Meyiwa on that evening was Longwe Twala. Igqwetha lomsola wokuthoma ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa litshele ikhotho bona nguLongwe Twala wadumuza wabulala uSenzo Meyiwa ekhabo likaKelly Khumalo. Siyakwamukela indabeni zesiNdebele ku-SABC 1 akwande mzomkhulu. ANC ihlela ukuzibilayeza esahlulweni samva nje sekhotho ngemva kokudliwa ilicala godu embangweni wayo ne-MK Party ngokusebenzisa ithwayo nebizo lomkhonto wesizwe. ANC lobile kanti kufanele ibhadele nendleko zekhotho hlangana nokhunye ukuthiwa icaleli belingakahabeki begodi i-ANC ibhalelwe kuhlathulula ukuthi bazokuphazamisa kanjani abavoti ngelanga lamakhetho nangabe basebenzisa ibizo nethwayo lomkhonto wesizwe. Umbango womkhondo nebizo lomkhondo wesizwe kunye nomlando wayo angeze waphela maduze nje njengombana i-ANC ihlela ukuyokuchijela isiqundo sekhotho ephakemeko yaKwaZulu Natal. Gazi kusele imveke ezimbalwa ukuthi kuvotwe nonyaka nje. I-ANC ifake isibawo esihabekileko ekhotho ephakemeko yaKwaZulu Natal. Ikhotho akhange yaneliseke ngehlathululo ye-ANC yokuriyadisa ukufaka kwesibawo ngombana bathi sihabekile. Lokho kulethe isithombe esimbi nge-ANC. Ikhotho ithole ukuthi akukho kuhabekileko ngesibawo sayo. Indaba le beyizokuphelela lapho kodwa ikhotho ibone kuqakathekile bona iqale ubufakazi nokuthi icaleli liqinile na. Bathi kungcono ngathana icaleli balisa ekhotho yezamakhetho. Ehlangothini lokwephula komthetho wobunikazi bethwayo, ikhotho akhange nakhona izwe indaba yokuthi ibizo nethwayo le-MK lingahlangahlanganisa abavoti. Ujabulani Khumalo otlolise ihlangano ye-MK Party uthi uthabile ngokuthumba kwabo ekhotho. I'm happy that the ANC has been shown that they can't fight the MK. We are unstoppable. Whether they like it or not, they must just forget it. We have won with cost, which is what we've been looking for even before. It didn't happen, but this time we got it. Kuthi kunje umengameli walokho uJacob Zuma osele kwaziwa bona umholi we-MK Party ephepheni lokuvota lanonyaka kunje usengakaqothwa kwa-ANC. Ihlangano ayidose phambili amahlandla amabili. Ziyabonakala izenzo zikamengameli waphambilini ukuthi zephula umthetho wehlangano. Kodwa nabe kube nje i-ANC isengakathatha isiqundo ngengomuso lakhe kile hlangano. Zuma has been playing these tactics because he wants to say he was expelled, when he has expelled himself from the party. So that tactic equally works for him and in galvanizing victim syndrome approach of Jacob Zuma, so to say, because he thrives on that. So he wants to say he was expelled. So what we will not do, we will not stop what we're doing and basically convene on Zuma, who has left the ANC. Unobhalazo Mbelele we-ANC ufikile Mbalula uthi uZuma ufuna ukubaveza njengabantu abambi abamqothe ku-ANC ikibe nguyo ziqothileko. Kanti indaba nasenjalo ziyithabisile MK Party indabezi. Kube inhlokomo iqembu MK linqoba abaholi nabalandeli bejabulela ukuthi leli qembu lizoqhubeka lisebenzise uphawu negama iMK njengoba iANC ihlulekile esicelweni sayo sokuvimba lokho. Thina solokhu simile kuthini iqiniso limile, akukho okurong esikwenzile, ibona abazama ukusenza ukuthi kube khona okurong esikwenzile. Ngaleyo ndlela ke ingakho silokhu siwawina lamacala. Boze bayeke bazokhathala. I-ANC ithi lolu daba lumqoka kakhulu njengoba bengeke baliyeke lenga bezodlulisela isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo. Kuyomele siphosele inselelo size sifike kwinkantolo yokugcina ezweni okuyi constitutional court ekuyomele idecide
okwethu sukhongolose lokhu akukho mayelana nokuwina noma ngokudliwa kumayelana neprinciple nestatement ekumele sisenze lokhu sikwenzela izukulwane ezizolandela emva kwethu abalandeli beMK bathi bajabule ngalesinqumo engane encane beyibona lento ukuthi nje laba abantu sebebamba noma ngabe yini ezovemba iMK iMK angeke isavinjwa yilutho because iMK iyabantu abathi bafuna iMK lokusho kukhulu njengoba kuyiviction namhlanje it's just the beginning sibheke kukhulu okulandelayo sithi come 29 May ila sizobonakala khona ngempela umkhonto what is all about ubuholi beMK buthi isinqumo sisho ukufuqa imikhankaso njengoba sekubhekwe okhethweni oluzayo eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kanekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokuloba ekhotho kwe-ANC kodwa ngombango we-MK Party. Umbono wakho uyalandela mbukeli. Inhlangano ebusako izicedela imali ilokole ingena iphume emakhoto ngendaba yeMK yakhe ehlukane neMK ANC leyekele uZuma neMK yakhe basifunela amavota amosha isikhathi nemali esikhundleni sokuba iANC ilungiselela ukhetho ekhankase yona ibhizi ihambe iMK enkantolo ayake bekhankase baya kuMK phansi ngempela kulethu ngoku mawuyeke ukuya ezinkundleni isisa iMK ANC nje sisabela uNomzane Zuma ngabe uZuma angena iMK bangeke balibele baye emakhothi bayenza bayabona ukuthi ilento amaqaba afakayo abavuni ngicabanga ukuthi bafuna bavele bayiyeke lento ANC iyazilibazisa ngeMK mangene kubavoti belizwe ibuyise ithemba ingathi ANC swele into enokuyenza kaloku bethe iMK ayisayifuni yayicisha lanto ifana nomfazi uba ngabe umfazi umdivorceile asumana umgadi uba uchatwe ubani isahlulelo asibuyekezwe mina ngazi ANC nomkhonto yesizwe kuyinto yini ukomgadi bangavunuli igama umbono ke umbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono umbukeli. Umholi walokho we-PAC obuye abe emlweli kuleko ngasekho ephasini uDr Mutsu Kupheko ubuka njengomuntu obekazijamele ongakhange aphazanyiswe ebuncane behlangano yakhe eParliament. Lokhu njengoba nisangena ingenile imlayezo yokulilela lo makekere wezepolitiki obhubhe ngelesihlanu neminyaka ema-93 ubudala. Kukhunjulwa umchochozeli wezepolitiki obekalwisana nebandlululo obekabuye abesifundiswa. Imilayezo yokumlilela ivela mahlangothi wonke. iPAC ikhumbula amagalelo wakhe njengelunga leParlamente. Omunye wabasebenzisani bakaDr Pheko asebenze naye eParlamente. Omsunguli weAPC obekamholi walokho wePAC nelunga leParlamente uThemba Godi ubeke wathi Dr Pheko in Parliament where he distinguished himself as an orator, as a passionate man, as an energetic man. He used to read a lot. He used to write all his speeches. Ngokunjalo nomkhulumeli weParlamente ubuka indima elinywa nguPheko njengelunga ebelikhuthele. His life and legacy is that of commitment and resilience, and also commitment to the challenging the colonial narratives as well as uplifting the African voices. uDr Pheko bekalunga leParlamente bekoba ngo2008. Ukhambe sekusela amalanga ambalwa ngaphambi kwelanga lokugidinga iminyaka ema-30 ilizwe leli lafumana ichapuluko. Ngomhla wama-27 kile nyanga esikiyo. iDemocratic Alliance eMpumalanga isola umnyango wezemisebenzi yomphakathi eMpumalanga ngokuriyadisa ukuqedelelwa komaraga omkhulu weMpumalanga ebekufuze uvule ngo2020. Umaraga lo kwakulinganiswe bona uza kuthi ungaphela uqatshe inkulungwane ngenkulungwane zabantu begodwa udose phambili ukuthengisa kwemikhiqizo emazweni wangaphandle. Ithi ithi batsho usetshenziswe njengendlela yokudosa imali zababhadeli bomthelo njengoba ngenyanga iphelelwe iofisi enkulu yezemali yakhupha imali ngange 164 million bona kuqedelelwe umaraga lo.
iDA ifuna kuvula umaraga wemikhiqizo eMpumalanga International Fresh Produce Market. Ngokuya ngehlangano limi, ihlelo kwakhwa komaraga lo lathonya iminyakeni ngaphezulu kweli-10 edlulileko begodu awukabi kuphela ukube kanti imali yabelwe wona seyisetshenziselwa amanye amahlelo. Ihlelo elibiza 1.5 billion yamaranda khabe kufuze livule ngoSinyikhaba ngo-2020. iDA isola ukuthi inelwazi elivela esiphethamthethweni eliveza ukuthi ihlelweli khabe kufuze liphele ngoNtaka umnyaka lo kanti akapheli. Amalungu esiphethamthetho iDA nabe kafuni ukuhlola bona umsebenzi uraga njani akhandela ukuthi angene. They use the produce market like another cow where they can milk money. It's a money milking cow in the province because money goes in but you don't see results. Umnyango wezemisebenzi yomphakathi okungiwo ophethe umsebenzi kwakhwa komaraga lo uziphayile insolo zeDA. Njenge Department of Public Works asi understand ukuthi iphuma kuphi ngoba amalungelo ase-DA akhona la project ayasiniki oversight njenge portfolio committee and they have always had access kuma reports. Kodwa umnyango lo uyatsho bona kube nokuriyada ekuqedeni kokwakhiwa kwehlelweli. Contractor ngesinye isikhathi uyastruggleisha nge-cash flow akasakhona ukubhadala abantu abantu bayabhadalanga bayahlala emakhaya abafuna ukusebenza. Omunye wabalimi abalimela ukuthengisa eMpumalanga uthi banethemba lokuthi imaraga le izokuthoma ukusebenza esikhathini singaphezulu kuze bazokuthengisela amazwe wangaphandle. Nebangani there are farmers wesisi kulomkhakha sonke so inkinga kube ukuthi bahlanyelile bathemba ukuthi le inhlanyelo yabo lokulaba kuhlanyelile batokuthatha bakise kule fresh produce market but kube nenkinga because akuzange ilunge ngalesikhathi leba babeke sona. Umnyango wezemisebenzi yomphakathi uthi baphuso contractor owakha indawo le ukuphela kwenyanga le ukuthi aqayethe ngehlelweli belithoma ukusebenza kuthi njalo umnyango lo uqinisekisa ukuthi usebenzise 1.5 billion yamaranda ehlelweni. Ungqongqotshe wezegezi uDr Khosiyentso Ramakgopa uyiphikile imbiko ethi ukuqinelisa kwegezi kusetshenziswa njengendlela yokuzifunela amavoti. Uthi umphakathi ungayilaleli imbiko enjalo begodwa kuzokwehla ukuya phambili ukuqinelisa kwegezi. uRamakgopa ubethula amahlelo wamva nje wegezi kunye nomsebenzi esele wenziwe yi-Eskom ukuthi kunzinze igezi. Sekumalanga ama-26 kungaqineliswa igezi lapha eSouth Africa ngenyanga kaSihlabantangana le. Ungqongqotshe wegezi uDr Khosiyentso Ramakgopa uthi akurari lokhu ngombana kade basebenza ngamandla beza namahlelo wokulungisa indaba yegezi. Uthi njenganje sekuthoma ukubonakala imiphumela yemisebenzi abo. Achieve the year to date in relation to plant maintenance is about 12%, and this is against our plan of about 9%. So there's been significant ramp up of plant maintenance. Inhlangano zepolitiki zisemajimeni wazo wokuzifunela amavoti ngaphambi kwelanga lamakhetho langomhla ka-29 kuMrhayili. Kanti ezinye zenhlangano zepolitiki zithi ngemva kwamakhetho ukuqindeliswa kwegezi kuyokubuya ngonina. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen usola i-ANC kunye nongqongqotshe wegezi ngokusebenzisa igezi ukuthola amavoti. I-EFF nayo ithi ukuqindeliswa kwegezi kwenziwa babantu. Suspended load shedding because of the elections, because load shedding is man-made. To show that load shedding is man-made, during our Rugby World Cup, we love rugby, there was no load shedding. Amakhaya kunye namabhizinisi bazama ukuphila ngaphasi kobujamo obubudisi obubangwa ukuqindeliswa kwegezi. uRamakgopa uthi uhulumende uragela phambili nokwenza umsebenzi ngokomthetho. Ubawa inhlangano zepolitiki ukuthi zilise ukusebenzisa indaba yokuqindelisa kwegezi ukuthi zizitholela amaphuzu wezepolitiki. Significant weaponization of load shedding. So some of them have used this as part of a campaign tool. So when you remove it from their arsenal, they are exposed, and therefore they resort to unsubstantiated theories. Thi imizamo yabo yokuthoma ukusebenzisa igezi ebuye kweza kole seliba nomthelelo omuhle. Kuqala ukuthi entechini zegezi ezimbili iMidupi neKuberg zibuye godu zizokungezelela amandla wegezi nge-2500 megawatts. Kanti kuqala ukuthi kwenzeke lokho enyangeni ezisihlanu ezizako. Ngelesihlanu iEskom izokuhlathulula bona igezi izokuraga kanjani ebusika nje.
Icwethe elijamele umsolo wokuthoma ecaleni lokubulawa kwamasomapala webafana uSenzo Meyiwa litshele ikhotho bona ulonge etholwa nguye wadumuza wabulala uSenzo Meyiwa. Lobo bufakazi obuvezwe nguThulani Mngomezulu oligcwethe elijamele umuzi Sibiya. Kuthe lokhuyana ukuchuka ngemibuzo ipolisa uSergeant Bathu Mogola elinye labofokisi uMngomezulu wasola amapolisa ngokuvala ubufakazi ngabomu. Yizwa ngoba Chebkhali le ekhulunywa nguThulani Mngomezulu oligcwetha lomsolo wokuthoma umuzi Sibiya. What is gathered on this statement shows that the person who shot Senzo Meyiwa on that evening was Longwe Twala. Kodwa uMngomezulu akangaphelele lapho. Solu Sergeant Bathu Mogola ongomunye wabaphenyi ngokuthi eqinisweni umuntu owadumuza wabulala uMeyiwa ngomunye wabantu ekhabe bakhona ngendlini begodwa lokho kwenzeka ngesikhathi bangangisana. uMngomezulu bowatsho nokuthi icala lihleliwe uthi wonke amapolisa athindekako la ale amalahlaza ngombana kunomuntu abamvikelako kodwa nombuso ukuphikisile konke lokho. Besides the fact that there's a question mark about the commissioning thereof, it's double if not triple hearsay evidence. uMngomezulu uveze nokuthi konke lokhu umunyatho statementeni sikamna kwabo likaMeyiwa uSifiso esifundwe nguToloke Khotho. Istatement esi siveze nokuthi uSifiso uyatsho bona konke lokhu wakutshelwa sikhulu sebhola esingusihlalo weOrlando Pirates uDokotela Ivan Khoza. Mfana uSenzo mfana akadutshulwanga abantu abangena endlini. Senzo Meyiwa was not shot by intruders. Abekho abantu abangena endlwini. uSenzo udubuleke ngephutha kade kuliliwa uZandi nesoka lakhe. There were no intruders that were shot that entered the house. Senzo was shot by mistake. There was a fight between uZandi and her boyfriend. Okuvelako lapha kuthi ibatsho kaMngomezulu le ithimelele khulu edokedeni lesibili ecaleni eli ekukholakala bona lithinta kakhulu abantu ekhabe bangendlini mhla kuzakubulawa uMeyiwa. Hlangano izokutshutshiswa komphakathi NPA khona isazokuthatha isiqundo malungana nedokedelo. Nasibuya entolo. Security egedini asina security lelikhona leli gamele lesikolo ngoba lesigameko sesende ngemahlandla lamaningi. Inlelesi zikubuthe konke ukudla kwabantwana besikole eMpumalanga zachiya imigodla emithathu yepuphu. Senamukela esigabeni sesibili sendaba. Indaba ezi ziyatholakala ku YouTube na ku Facebook na ku SABC Plus. Asirage nazo. Umkhandlu lawula isikolo iDuma Primary School ePinari eMpumalanga ukhombele umnyango wezefundo eMpumalanga bona uzikampele msinyana inkolo. Lokhu kuza ngemva kokugqekezwa kwesikole esingempela veke. Ngokutsho komkhandlu lawula isikolo, inlelesi ziqhekeze isikolo zabutha konke ukudla kwabantwana esikolweni. Abafundi beDuma Primary School babuyiselwe emakhaya ngemva kokwetshela ukudla kwabo esikolweni. Inlelesi sigqekeze ngo-ofisini lesikolo zathatha ukudla kwabafundi. Ngilokhu-ke abakuchile kwabadlelezeli. Umkhandlu wengameli isikolo uthwenyekile. Lesikolo asina fence asikaphephi. Lokunye kwesibili futhi sicela ngesecurity. Security egedini asina security lelikhona leli gamele lesikolo ngoba lesigameko sesende ngemahlandla lamaningi. Umnyango wezefundo esifundeni uzwakalisa ukudana ngezehlakalwezi kanti ukhombela izakhamuzi bona zivikele inkolo zemphakathi nazo. Siyacela futhi nakumphakathi ukuthi bangathengi izinto ezitshontshiwe ngoba lokhu nendlela ukuthi kwenza ukuthi lokhu tshontshwa kuchubeke kuye phambili endaweni zethu. So lenza amalungiselelo ukuthi kusukela kusasa lokudla okutshontshwela abantwana bakhona ukuthi bakuthole lokunye ukudla kuzokufunda nokufundisa kuchubeke kuye phambili lapha kule ndawo. Kuvulwe icala emapholiseni wendawo kanti kwanje akunabantu ababotshiweko. Iphenyo liyaraga. Kezemali randa lihlile nalinganisa nezinye imali ezikulu. Asihlala bazuma ukuthi bazume njani namhlanje. Sibu, lotshani ngapho kuraga njani?
Sele khona ubusayo nobujamo bezulu uyalandela. Siyathokoza Cedric Zifundekile indaba. Mbukele ekhaya ngomvulo lotshane khasicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu sibona lapha lisibekele ngamafu ngethingalanga yenaga yeSouth Africa bese kuthi ngapha ngale ngePumalanga ne Cape Town angithi lapha ke ePumalanga Kapa kubonakala kunezulu elilindeleke nge60% ngegwini na ungena ngaphakathi ulitholeke ngamazinga athi 30%. Asiyoqalela ukuthi ngakhani kusasa kubonakala kunjani na libuyela ngale ngePumalanga kanti ke nangale ngegwini elingePumalanga sibona lapha inkomba ezitsho ukuthi kunomoya nekungu ongayithola ke khulukhulu ekseni na uchayela ko uyelele ngakilezo ndawo zangale ngethingalanga yenaga yeSouth Africa. Mjijo eduma kumbikele namhlanje si endamba lapho izulu libonakele khona nge60% kusasa nekhonakalo yomlilo wamahlathi endaweni zangaleke ngeUppington. Siyakusuduka ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa esifundeni seMpumalanga libonakala selichisa ngapho ngePitori lithi ke ukufuthumala ngapha ngeJohannesburg nge28 nangale ngeSprings. eLimpopo kubonakala ke kuyachisa endaweni eziningi khulukhulu ePhalabura nge37 nalapha kubomisina nge35. Sokuqala lapha ke isifunda sangale ngeMpumalanga lifuthumele eMelo emalahleni kuboMiddelburg lifuthumele ngapho ngakwamhlanga libonakala lifuthumele kuthi lapha esikhukhuza lichise hle nge37. Asiyokuqalela ukuthi kunjani esifundeni sangaKwaZulu Natal lifuthumele endaweni eziningi kulapha ePietermaritzburg neKokstad lapho liphole khona nge23 nange22 lapha ke ePumalanga Kapa khesa libona izulu lenza isifunda ukuthi siphole siye ngokufuthumala ngezinye indawo ngaleke ngethingalanga Kapa liyabonakala ukuthi lokuthi pharaphara ngamafu lithonto kezinye indawo lapha eCape Town lipholile nge22 ngaleke ngeNorthern Cape libonakala lichisa endaweni eziningi kanti ke lapha eSutherland khona ke kupholile nge22 sigijimela eFreystata liyabonakala ukuthi liyachisa nakhona futhumele kezinye indawo kokugcina kale ngeNorthwest nakhona ke endaweni eziningi kuchise begodu kufuthumale asibonane kodwa ngesikhathi esilandelayo. Dido.